Penrem jur kari Pakistan ya ka jinglet hertma ka Amerika ya ki jaka shna nuklear ka Iran. Kani kalawan dia tang hadin cisngi baka Pakistan kalap penbena bakan bu Ahmad ya ka kerteng jong Donald Trump ba unsya penkup daka khusnam Nobel Peace Prize hausnam banwan. Kesorkar Pakistan hakasi sejain kalaong bakalarai ban peniang kerteng tikna ya Donald Trump nakabentaka khusnam Nobel Peace Prize hausnam banwan. Kani ka jing penbena kalong hadin laisngi hadin ba presiden kari Amerika ulap yang sengubah yau he sipai jungka Pakistan u Asim Munir ha White House hapo kari Amerika. Sisngi hadin bala ai jingmut ba presiden Donald Trump unsya penkuburom daka khusnam Nobel Peace Prize hausnam arajar arpunriu nak benda ka jing simkia jungu haka jing ya kenat hapreng ka India bat ka Pakistan hau benai baladep ka Pakistan haka sengi ublai kelap penrem yaki jing her thama jungka US yaki jaka shana nuklear jungkari Iran ngisngok hajur yaka jingle ka banang penjur syushu penban jungka jing ya kenat hapreng ka Iran bat ka Israel ong katanat pari jungka Pakistan haka jing penmenatang hadin ketu kini kenta baki lingsun thma bat ki lingsun jungka Amerika kila bom ya lightly ki jaka shana nuklear bakongsan ha Iran dakaba penyaso tikina ya kathma jungka Israel persya ya katikari Iran ke Pakistan kabaya sam ya uput ubajengai kendai sepa kilometer bat ka Iran kelapen pau biang bakini ki jing thombor ki pen Kenya barok ki kendon jungka ain pertai bat baka Iran ka don ya kahok kabadehok ban yada yalade katkum ka UN Charter ka jingkiu jungka jingya kanat bat ka jingya kanat kabak klempat juja menoru namar kajing akan at ka badang ya cakmat persya ya ka Iran kalong ka penskusi shibun kano kajing penjur susu ya kajing akan at bandon kajing kta ka bajur ya ka thain bat sabar jungga la penrem susu ka Pakistan ya ka Amerika ka Islamabad kala khodru ban penkutno ya kajing akan at ka balasdang nadu bagi sipai ka Israel kila hertma ya ka Iran dakaboong bakala penkut bakateran kalajan ban penmi ya utiar nuklear syaka bakut kajing penon kam ya kajing ekren kajing ede kat kumkin nongrim bat kijing temu jong ka UN Charter kalong kalat kabala ban penbej ya kijing e hakathan laong biang kari Pakistan.